Uko intambara hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imara igihe kinini, niko ibisobanuro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bigenda birushaho kugabanya imbaraga imbere y'abanyamerika. Igitutu kuri uyu mukuru w'igihugu nacyo kirarushaho kwiyongera muri ibi bihe ishyaka rye ririmo kwitegura amatora mu mezi make ari imbere. Donald Trump avuga ko Iran irimo kumusaba kuyivugisha, akavuga ko Amerika yamaze gutsinda intambara kandi mu buryo bworoshye, akavuga ko Iran niramuka itamuhaye ibyo ashaka ngo azayirasa akayirimbura burundu. Gusa ariko inyuma y'amarido birasa naho uyu mukuru w'igihugu atorohewe na busa, kubera ko uretse kuba Iran ishobora kuba itarimo gukora ibyo Donald Trump aba yavugiye mu ruhame, iki gihugu kinakomeje ibyo benshi bavuga ko ari agasuzuguro. Ibyo ni ibinyamakuru bimwe bibyandika. Nk'ubu mu cyumweru gishize Perezida Donald Trump yari yavuze ko agiye kurasa Iran ku buryo ibikorwa remezo byose by'ingenzi by'icyo gihugu bizarambikwa hasi. Ku munsi yagombaga kugaba ibyo bitero, Donald Trump yisubiyeho avuga ko abitewe nuko Iran yamuhamagaye imwinginga imusaba ibiganiro. Gusa nyuma Iran yaje guhakana guhamagara Donald Trump, ivuga ko yo irimo kugirana ibiganiro na Oman ku ngingo yo kugenzura umuhora wa Hormuz. Uko kwihakana Donald Trump, Iran ikavuga ko nta biganiro na bito irimo kugirana na Amerika, byafashwe nk'ikimenyetso cyo gusuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora ibi biganiro hagati ya Iran na Oman byo birimo kuba, kandi na Iran ivuga ko birimo kugenda neza, aho igashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubibangamira bitewe no guhora ijya mu matwi ya Oman isa nk'itegeka ibyo ishaka kwiganira na Iran. Nyuma yuko Iran yanze kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Oman irasa naho ari rwo rufunguzo rwonyine Amerika ifite rushobora gutuma umuhora wa Hormuz wongera gufungurwa. Muri ibi biganiro Iran irimo kwigaragaza nk'ifite ijambo rinini cyane kurusha Oman, kubera ko nk'ubu irimo gushaka ko ari izahabwa uburenganzira bwose bwo kugenzura Hormuz, kandi ibingibi bikazakomeza gutyo na nyuma y'intambara. Ubwato bwanyuraga muri Hormuz bwakundaga gukoresha inzira wabarira mu mazi agenzurwa na Iran. Gusa ntabwo Iran yajyaga isoresha ubwo bwato. Iyi nzira yafatwaga nk'inzira rusange itagenzurwa n'igihugu icyo ari cyo cyose. Nyuma y'uko intambara itangiye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gukoresha indi nzira iri hafi ya Oman kugira ngo ubwato abe ariho bunyura, icyemezo Iran yarwanyije cyane. Indi nzira yaho zikoreshwa ni inzira iri hagati aho ngaho, iri kure y'amazi ya Iran n'amazi ya Oman. Muri iyi minsi ikoreshwa ry'iyi nzira rimaze kwiyongera, gusa zose Iran ntabwo izishaka. Muri ibi biganiro imwe mu nzira nyamukuru zirimo kuganirwaho ni ukurebera hamwe uburyo izi nzira zose zahuzwa zikagenzurirwa hamwe, Iran ikagira ijambo muri iki gikorwa gishobora kuganisha ku gusoresha ubwato bwose bunyura muri iyi nzira. Ku ikubitiro Iran yari yavuze ko yagisoresha 2% by'ikiguzi cy'iby'ubwato burimo kunyura muri Hormuz bwikoreye. Igipimo cyagiye gihindagurika kikagera kuri 5%. Donald Trump birasa naho nyuma yaje kubihura akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kugenzura Hormuz, gusa kugira ngo iyo operasiyo ishoboke Amerika ikazajya yishyurwa nibura 20% by'agaciro k'ibicuruzwa byikorewe n'ubwato bunyura muri iyo nzira. Iki cyifuzo cyatewe utwatsi n'ibindi bihugu birangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaritse uyu mugambi. Gusa bikemezwa ko ikosa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ari uko zahaye Iran uruvugiro, kubera ko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zaratekereje gusoresha ubwato bunyura muri Hormuz, nta mpamvu n'imwe Iran yabuzwa ayo mahirwe. Iran nayo ntabwo iteganya guhita itangira kwishyuza aya mafaranga, ariko ukurikije ibikunze gutangazwa n'abayobozi b'iki gihugu, ni ikibazo cy'igihe gusa mbere y'uko iki gihugu gishyiraho uyu umusoro gishobora gufatanyamo na Oman. Ibikubiye muri ibi biganiro nuko mu minsi 60 nta musoro washyirwa ku bwato bwose bunyura muri uyu muhora, kandi ukaba ugenzuriwe hamwe. Ubwato bwose bujya muri Hormuz bugomba gukoresha inzira iri mu mazi ya Iran, mu gihe ubwato buzakoresha inzira iri mu mazi ya Oman ari ubuva muri Hormuz. Ibi bizatuma Iran ishobora kugenzura ndetse no kubara ubwato bwose bwinjiye muri Hormuz ubuturuka mu bihugu bitari inshuti nayo bukaba bushobora gukumirwa. Iran kandi izajya inagenzura umutekano w'ubwato bwose bwinjira muri Hormuz, ari naho ishobora gushyiriraho igiciro kizajya gikatwa kuri buri bwato, ikabikora yishingikirije ku kuba yabigenzura umutekano w'ubwo bwato. Indi ngingo ikomeye nuko Iran na Oman bizafatanya mu gutegura ibisasu byinshi byatezwe mu muhora wa Hormuz. Icyo gihe cyo kikazamara iminsi 30. Hagati aho mu gihe ibi byose birimo kuba, Iran ikomeje kunyuzamo ikarasa ubwato bwose bugerageza kurenga ku mabwiriza yayo bugashaka kunyura muri Hormuz nta burenganzira bubifitiye. Muri rusange iki gihugu kimaze kurasa ku bwato burenga 15, mu gihe umutwe w'Abauti nawo ukomeje gutangaza kurimo kurasa ku bwato bwa Arabia Saudite. Ibi byose ingaruka zabyo nuko ibiciro bya petrol bishobora kuzarushaho kwiyongera.
nk'ubu niyo Hormuz yafungurwa uyu munsi, ubwato bwose bwari busanzwe buyikoresha bukemererwa gukora ingendo nka mbere, n'ubundi byatwara amezi atari munsi ya 18 kugira ngo ibikomoka kuri petrol na mazutu byakuwe mu bubiko bw'ibihugu bibe byongeye gusubizwamo bigere ku kigero byariho mbere y'intambara. Igiteye impungenge kurushaho ariko nuko iyi ntambara ikomeje, ingaruka zayo zishobora kuba mbi cyane bitewe nuko ibihugu byinshi byamaze gukora mu bubiko bwabyo bwa petrol, ku buryo icyaba gisigaye ari uko ibiciro byatumbagira, akagunguru ka petrol kakaba kagera ku madolari 120, uyu munsi kari kuri 76. Ku ruhande rwa Amerika, Iran iramutse igeze ku ntego zayo byaba ari icyago gikomeye, kubera ko bishobora no gutuma ibindi bihugu nabyo bitangira kugenzura inzira z'amazi zibiri hafi, ubundi zafatwaga nk'inzira rusange. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio aherutse kugaruka kuri iyi ngingo agira ati turamutse turetse Iran ikagenzura Hormuz byaba ari icyago ku nzira zose z'amazi mu nyanja zose zo ku isi, kandi byagira ingaruka zikomeye mu bucuruzi mpuzamahanga. Kuba Iran yakwishyuza buri bwato bunyura muri Hormuz byaha ibindi bihugu urwitwazo rubi, nabyo bigatangiza iyo gahunda aho biherereye, ugasanga urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ku isi rushijeho guhungabana. Ati kandi ntabwo ari byo twifuza. Ikitaramenyekana ni uburyo IRGC izakira aya masezerano hagati ya Iran na Oman, mu gihe bizwi ko abahezanguni bayo batifuza ko aya mahirwe yo kugenzura Hormuz yabaca mu myanya y'intoki. Inteko ishinga amategeko ya Iran nayo iherutse kuganira ku buryo bwo gusoresha ubwato bwose bunyura muri Hormuz, ku buryo ari ingingo ikomeye cyane muri Iran, kandi abafata ibyemezo barishyigikiye. Ikindi kirimo kwibazwa na benshi ni ukumenya niba muri iyi minsi 60 y'agahenge ubwato bwose burimo n'ubwa Amerika bwakwemererwa guca muri uyu muhora. Ibi bikajyana no kwibaza ingano y'amakuru azajya agenzurwa ku bwato buhanyuze bwose, cyane ko aya makuru ashobora kuba ari ingenzi cyane ku bihugu bitifuza kuyatanga. Harimo kwibazwa kandi niba aya masezerano ashobora kubyutsa amasezerano y'agahenge yari yarasinywe hagati ya Iran na Amerika, nyuma akaza guteshwa agaciro, intambara igasubukurwa. Icyo ushobora kuba urimo kwibaza ni impamvu Amerika isa nk'iyiteguye guhagarika intambara ikemera ibyo benshi bita agasuzuguro ka Iran, n'ubundi ko Amerika yiyemeje kurwana, kubera ikitarwana burundu ngo itsinde Iran maze ikemura ikibazo mu buryo burambye. Ibi reka tubigarukeho mu kanya nyuma yo kwamamaza. Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo ji, iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora, twebwe na Van Machine. Turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu, twebwe na Van Machine. Tumaze imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku, kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha, kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero, akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080. Nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. Wanatwandikira email kuri info@navan-machine.com. Ikinyamakuru CNN giherutse kwandika ko imwe mu mpamvu zikomeye Amerika yahagaritse ibitero kuri Iran, ndetse ikabishobora no kwemerera iki gihugu guhabwa bumwe mu burenganzira yifuza ku muhora wa Hormuz, ari ugushirwa n'intwaro z'ingenzi. Ingingo y'intwaro nke mu bubiko bwa Amerika ntabwo ari nshya, kubera ko yatangiye kuvugwa mu ntangiriro z'iyi ntambara. Gusa kuri ubu imibare yatangajwe na CNN
irerekana ko iki ngiki ari ikibazo gikomeye cyane kurusha uko benshi babitekereza. Impamvu nuko hafi ya 80% by'intwaro z'ingenzi cyane mu kurinda ibisasu birashwe kuri Amerika cyangwa se inshuti zayo zamaze gukoreshwa muri iyi ntambara. Amerika ikoresha systeme z'ubwirinzi nka THAAD na Patriot. Izi systeme ziba zifite misile zihariye zikoreshwamo ku buryo iyo umwanzi arashe mu kirere zigenzura, izi misile nizo zijya gushwanyaguza igisasu cy'umwanzi. Nka misile zikoreshwa muri systeme y'ubwirinzi ya THAAD, hejuru ya 38% byazo zarakoreshejwe muri iyi ntambara, mu gihe kuri misile zikoreshwa muri systeme ya Patriot hejuru ya 60% zakoreshejwe. Bitekerezwa ko Amerika yari ifite misile zikoreshwa muri Patriot zikabakaba 2200, ikagira izikoreshwa muri THAAD zigera kuri 452. Izi misile zose zirahenze cyane kandi kuzikora ntabwo ari ibintu byoroshye kubera ko biba bishobora gutwara imyaka irenga 2. Uretse misile zikoreshwa muri systeme z'ubwirinzi, ikindi kibazo Amerika ihanganye nacyo ni misile zishobora gukoreshwa mu kurasa ahantu runaka ariko zikaba zifite ubushobozi bwo guhamya intego mu buryo bufatika. Izi misile z'ingenzi zirimo nka MGM-140, Attack Miss cyangwa se Army Tactical Missile System na PRSM, bisobanuye Precision Strike Missile. Buri imwe muri izi misile igura hejuru ya $1,000,000, zikagira umwihariko wo kurasa ahantu hafatwa nk'aho ingenzi mu ntambara kandi zigahamya intego zahawe nta kwibeshya kubayeho. Niyo mpamvu Amerika yarashe inzu Ayatollah Ali Khamenei yararimo, inzu igashwanyuka ariko umuhanda uri hanze yayo ntugire icyuba. Ari nako byagenze ku zindi nzu zari hafi aho. Igisirikare cya Amerika kirimo gukoresha PRSM ishobora kugenda ibirometero birenga 500 mu gusimbura Attack Miss igera ku birometero 300 gusa. Attack Miss kandi igenda ku muvuduko ukubye uwijwi inshuro 3, zikaba inshuro 5 kuri PRSM, inoroshye mu buremere kuyirusha. Gusa ikibazo gikomeye nuko yabizi misile zigezweho nizo zirimo gusimbura zose hamwe zikomeje gushira mu bubiko bw'intwaro za Amerika. Iyi ngo niyo mpamvu nyamukuru Amerika ikomeje gushaka uburyo bwose bwo guhagarika intambara, kabane nubwo byasaba kugenza make Iran ikazayikuramo ibyo yifuza. Amerika hari igipimo cy'ingano y'intwaro ibitagomba kujya munsi mu bubiko bwayo, zikaba ari ingenzi cyane mu gihe igihugu cyakwisanga kigomba guhangana n'ibihugu nk'Ubushinwa n'Uburusiya. Hari ubwo barero bwo kwikigero cyo hasi intwaro za Amerika ziba zidashobora kujyaho cyamaze kurenga. Izi ntwaro kandi ntabwo zashize mu bubiko bw'abanyamerika gusa, ahubwo ni nako byagenze mu bubiko bw'ibindi bihugu by'inshuti za Amerika, ari nabyo bigura intwaro muri icyo gihugu. Urugero ni Arabia Saudite, nayo iri mu ntambara n'Abahouthi bakomeje kuyizonga. Iki gihugu ngo kiri mu byasabye Donald Trump guhagarika ibitero yateganyaga gukora kuri Iran, cyane ko Iran yari yarasezeranije ko ibikorwa remezo byayo nibiramuka birashweho, ibyo mu bihugu byose biri hafi yayo nabyo bitari bushobore kurokoka. Ubuke bw'izi ntwaro kandi ni nabwo buherutse gutuma Amerika yima Ukraine intwaro z'ubwirinzi. Ibi nabyo bikaba birimo gutuma ikirere cya Ukraine kirimo kuraswamo n'Uburusiya nta rutangira. Ibintu bishobora gusubiza inyuma morale ya Ukraine ubusanzwe yari imaze iminsi irimo kwitwara neza muri iyi ntambara. Ku ruhande rwa Iran iyo rwose ntabwo yiteguye kugenza make, ahubwo ikomeje kuvuga ko Amerika izirukanwa mu bihugu byose by'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Umudepite witwa Ibrahim Azizi ukuriye komisiyo y'umutekano n'ububanyi n'amahanga, akaba n'umwe mu bafite ijambo rikomeye cyane muri politiki ya Iran, aherutse gusubiramo ko iki gihugu kizaruhuka ari uko Amerika ivanye ingabo zayo hafi ya Iran. Ati bitari kera cyane muzirukanwa mu burasirazuba bwo hagati, ariko ntabwo ari aho gusa, ahubwo muzirukanwa mu bindi bihugu byose mufitemo ibirindiro by'iterabwoba. Uyu mugabo wakunze gushinja Amerika kwivanga muri politiki y'ibindi bihugu yavuze ko umunsi ingabo zayo zirukanwe hirya no hino ku isi bizarangira iki gihugu gitangiye kwita ku baturage bacyo, avuga ko batereranywe. Ati hazabaho umunsi ubwo muzirukanwa mukajya gukoresha umutungo wose mukoresha mu kwita ku birindiro byanyu, mwita ku mutekano w'imbere mu gihugu cyanyu. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje, naho utaha. Wari uzi ko kubaka bitesha benshi umutwe kandi nyamara ubufasha buhari, waba uba mu Rwanda cyangwa imahanga, Mess Limited iriho ku bwawe kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku ya nyuma. Bivuga kugushakira ibyangombwa byo kubaka inyubako iyo ari yo yose no kukubakira bigezweho kandi bihendutse byose. Mess Limited turabigukorera. Va kuba tubuzi rero bakinira mu byawe, ugana abanyamwuga banze umugayo, tugira impamo inzozi zawe.
sanga andi makuru kuri wa#mes@rawa cyangwa duhamagare kuri 0727 730 cyangwa dusanga aho dukorera mu Kiyovu imbere ya kaminuza ya Kiste. Mwanatwandikira email kuri mesrwanda@gmail.com.